米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米巴扎嘎都感谢努法鲁佐以大邦阿嘎瓦斯，向上主献上感恩的心。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布都苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sa tapangan sebat kusafaw at sifang tusapuro at tusir suarsa. Saka ala hantu ni apolan nai ni afasan ningda I kalaluulan a maamaan ko tsitsay no mutepay a pafri ji miregijitikan saan. 亚伯兰从夺回来的战利品中拿出1/10，送给麦基洗德。创世纪14章20节。Salikakaaw, mafana ji Abraham donika ukawas ko sa pakaluwil ningda to asla, saka pacakatan ningda ko tsitsay no motepay. Upulong no maamaan sato o nano sini asla no kawas a pafri itakwanan ano saan kita zai kaca o nai faru ai a ulah ita ami pacakat to kansha i tabang。亚伯兰知道是上帝使他战胜敌人，所以他献上1/10。我们若确信所拥有的一切都是上帝所赐予的，就一定会甘心乐意地向上帝献上感恩。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangaw, mi aray kako tonika talamaan no mikumi iso a pafri I takwanan. To sa katsaaw ka jangot no urib ako, ato mamatumas no rihalay no falutso ako I masa maamaanay atlemak。上主啊，我感谢你赐给我丰盛的恩典，使我的生命不至于缺乏。也让我无论处在什么境况中，心里充满平安。Pakani I talamanay ang nganutapang Ji Yesus Kristo Ami Tolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。